CCTV Lon Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Uba Comingone umban hagas ni thok ding jong kalai tarik ubnai jeleu arajar arpu ar ula ong ba umdan jing kemushu bandang lej phai shakaseng Congress ka baulami no Henry haga election kaban salong haustam arajar arpulai Ïakhun Beit na ka Tiket jong ka National People's Party haga jing yakran bat kilat pathai khubor uba Comingone umban ula kop ru bahadu menta kat kum ga jing yo I jong kipai ba ki don bet ka jing shania ha uban long nong mi khman na Karaliang constituency. Setiap dang dap mi lah ni san senang merdap nak kongres kamu wan biang kongres kita tu ya. Jika kelam gilok wan ni kita tu wiu yang kita. Anak geliang ngah tem mi lah kaitnya. Tengah hari ni por dengan geliang ngah tengah nang em hadon ni pok ka NPP hi. Te wilek nak NPP. Hadon ni kat kamu jingyo yang ngah pai ba nang em hi jing sini yang ki yang hajing to ya dan yang wilam ya kini konstitusi Karaliang konstitusi isu tu kita yo bai pi konstitusi yang idang bon kijing em kam hajing to wa garoi ka par kham tam ha ki luti kisingking dan ha ki skor dan ki hospital ki wa pi yo bai pi ngaman win wa angnot ha ka wanra ya ki health sector dan ki skor na hipor yang chimkia ba wa tholat ka musen ya ka champung college Campung College kat kamu kat ni Nagaliang Sarkar dah declare gi waman ga People's College yo bai pi wa pok ni area yang im tok dekat konstitusi yang pok ka laskan blok hi tanggawi college sem em kani jing wan ra ai ni Campung College do sep ya ki kena skor ke em cakni ka thaw yang ni bon sin yo pi college bon sin em gi do hasor ni peman ga wine ka wa congested ya ka sor nei dawa ki development bon sin Sarkar jo neglect ke ya ki rural Lani gidong kendong ini.